Rattle Hasaka Rango Farga, Kurigendavana Cyber Safety Training Program, Program Begotung, Turmalumata Adamataka Madakani, Moldis Police Service, Cyber Analysis Head Fire Saya. Asa Kina de program at me Konkala Kantaka program Bodan Ali Ala Faidan. Shukriya me tamrin program ki cyber safety ya gulung hori kankama behegotu maluma tirmatta TOTA train of the trainers me program ki de me program kuriyagenduga emme magando e sababaki yarume me cyber gulung hori kanka warayitung helin tarikara me kuriagenda program ta hinkuga datita ke ba kurimative alben cyber crime center be folum me atol tere phone wa program ta kuriagenda ne ega badal go me atol tere bayeku me develop korevijya me alumna tangol frequent ko me kanka ma gulung hori program ta kuriagenda vene kama balafa me alum me TOT program ta ke me atol tere ke kuriagenda me feshi de me program ki me region ga me furtan fahar muli राज्य के तरह मी रीजन को फुरतन फारा मी प्रोग्राम में कोरी केंद्र me program sababun me konkala kantattagetto me helun televigen daani nota konkala kantagatto ane amko samal kan dinu me amas kofa me wani ad me program tere me fuluhun am usulun me petrol koramun dairwes am ko me rasu tere me dimawa rayituna ves interview ko me cyber gulung hori malumat me trending crimes ke malumat hissa koramun gendan misal ka danawana me mitos kolo bole scam message take e bole eta me trending crime ka bhe gotu malumat rayituna hissa ko ekankam salama ban koravidan kankama bhe gotu malumat te me geturun school taka guligen me digital parenting setup tan hadane ko itta kiyadi e setup ta gaam koruga amali gotu ehitereka me train vi fulhunga faratun dibigen dane hamaya ko me community level ga baba events tabes arrange koruga me be kalunge ehitereka mai barun dibigen dane Pershkurenga deve malumat kotka shukr ade gemda ganna me doswarki aatiya hilafa scam call taka scam ge message tak muli rajyega dawrom da dosware arkina gellunta eta bayka libigen tiya hadisat ke kurimatiwa masale me muli rajyege level ka hama ha samal kam denje waruge board masale ka vefoy masale me cyber crimes tan ade me scam ge masalta ema bekama guligin alon ummid kurani me Moldis police service ki faratung Ratol police station ka faratung me Ratol hori har ka bes me kam ge faada taka bekam kurierun ad me kam ge hori ha malumat ka hori amosat ka hissa kurevi muli rajye ge turu muli Ratol ge hori har yitum bes me kam helun terikan samal kan de member ituru gen dane kam algon me ummid kurani me kam algon me emmen tayyaru samaluwe adi me kam ge malumat libifa bay kam gon